Take your mark. Quinta serie, si preparano Paola Elenia Baro in 1, Carlotta Martinuzzi in 2, Regan Saunders in 3, Sciaula Stefanuto in 4, Chiara Visintini in 5, Giulia Prisley in 6, Valentina Brollo in 7 e Consuelo Ciman in ottava corsia. Si chiude la sesta serie con Aurora Fiorentino 1-12 e 72.